Dobar dan, danas ćemo vam pokazati kako da napravimo da kad lik dotakne neku boju da se promijeni u sljedeći kostim. Krećemo sa zelenom zastavicom, stavimo je i onda idemo na upravljanje, povučemo ako onda kada je kliknuta zelena zastavica, idemo na očitanje i onda na dodiruje boju, stavimo je unutra, evo ga, i sada idete na izgled i stavite sljedeći kostim. A ako želite baš neki kostim odabrati da on odabere, stavite promijeni kostim neki kostim drugi. Ja ću staviti da je sljedeći kostim, zato ovako je lakše. I sada idete na pozadine, kliknete ovdje i nađete neku bilo koju pozadinu. Ja ću recimo odabrati ovu. Sada, kad ste ovo napravili, sada kliknite na ovu boju, stavite ovdje i ovako neku boju, bilo koju, ja ću odabrati ovaj pod. Znači bilo koju boju odaberete i ta će vam se boja, onda kad vam dodiruje lik, promijenit će se kostim. Sada kliknete zelenu zastavicu i lik se promijeni u sljedeći kostim. Sada smo